HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni Mars ni sim somlet ni ho a Eimi Times sa kon Thusoh chom kilah khom phabet ho zanhi nilha langchun Ministry of Home Affairs official ron Kuki zo council ke Srilam kaina a CSO lamkai ho lamka mini secretariat muna anaki mo piovin gamsung thu lela dimun anasei khom ove MHA thalai in Rajesh Campbell IPS Joint Director Intelligence Bureau IB le advisor to MHA AK Misra apangvin alangkana hinlan thang le chairman ke sile lamkai palai ho anapang ove hichi ke hona ahin ke silam kai ho bana jomi council jetsi ITLF ko tu ITSC le se solam kai tum chom anaza uve nilha lang ni dan gup in khawna anapan ovin zan sot nung nang chan ana khaw uvin hi ahilla khaw sung uwa ipithu ase uwa ipikinuk to na anai u hiwang hichi report gisin chanin ake henai poi MHA to pi a lamlen ho a free movement sa ding to gun thule free movement dawn a ki phin na a thi golhang lalgo thang sing se thi na thule MHA officer ho to pi zia ke si rally na ki wa hai ho le thudang dang asai khom u hiding in ta san the thulut khanin asai in hi Chile suspension of operation SOO Thusoh asai khom u hidan thulutun asai in hi hetpeh chu kangpokpi district nga hunama free movement ki go dawn a ki phinja thina to lalgo thang thule free movement to nikhoma sani chun kangpokpi CSO ko tule government palai hon anasai khom ove ahilla thula na asimu report wang het ahipoi jan hilam ka mini secretary muna ki hona chun press ho zaun a midang het sa le lut sa an ahipoi Outer Manipur MP Alfred KS Althurin Zanhichin Parliament a ki podo Manipur budget hi mi pi phatchom na ding hilo anti paper budget hi tin an hang same Manipur budget hin boinezi a in let low dal ha gal zami sangsom gu ho phatchom na ding azaw poi chule boinezi a thilalo azaw na kisu se kisumang hi rupees 20,000 crore ve hiding ahin hi cho hi budget na asa hi poitin Alfred Althurin asa in hi chule budget ki podo ahin Manipur a thing hang he pai cham hill and valley a dinga atuma kimin pha na aw boy hi cha atuma ki khenna umlo le fan iti khop ding ham tin jang do na ane in hi finance minister in budget hi ayen tha vena boin se agan thaina to ho ding fan hop khan hi han tin nge na zong ane in hi MGNREGA fan le social assistance program dang kilha do alodan jo MP Alfred Althurin parliament a anhang sam in hi chule Manipur boina ahim pan to dan tap record hizing wa nga tu chana Manipur chief minister Louis Enberin Singh chunga imago na ki pilo lai ahi dan jong Alfred Althurin anata alang in hi Joro General Secretary Mina Kiso Thuponchun asaina a Jo Reunification Organization Joro hi Vanoi Gamchom Chom India Myanmar Bangladesh a Jofa Henjam ho Chin Lusai Conference vai hom na dungjui a ekipun khom ki thei a vai hom na khat noi a ki theina dinga mupui khat hina dinga ki phot do a hi Jo chate ki pun khom theina ding le inam indi na chanwo nei theina ding a angai chat dungjui a kalsong khat hi joro hin adi na ngai a ading zingin athagum so na zawla wa di na chanwo I chan theina ding over Chin Lusai Conference 1892 thula na noya number 1 dungjui le United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People UNDRIP 2007 in Asebanga India Bangladesh le Myanmar hop ma zo chate chu vai hom na khat noi a theina ding in ma ala jing ding hi a chaina chana idi naw chanwo imu taka over inam ading igama ding in jo reunification organization joro chu ding jing ding hi Central government in Manipur a Gunpoint Chamna sa zopon Prime Minister Narendra Modi in Manipur gavil halang
mi pi lungial le deidan gangai la hantin Congress lamkai Gaurav Gogoi in Janhi Chun Parliament a asaitai Manipur budget supplementary demand for grant say khom na discussion Phalna Gaurav Gogoi in Manipur a maithalong mangcha a Chamna sa thei hipon Chamna na ding a lampi sun chu political solution bo hi tin asai in hi chule Manipur a president's role ki koina azi Azar Prime Minister Modi in asai angai 18 jong asai be in hi Manipur a PR zia Manipur budget thu hi parliament a ki podo hi Manipur State Assembly din mun ipi ham dissolve ki borham Aheloute suspended animation ham tin jong Gogoi in do na in hi Manipur a chamna ding na dei ule Manipur mi PR do angai chule amaho o hi ngai la ngai hi alung tup mu political aspiration het anga in chule agyal kho ule akicha do pi ham het ngai hi tin Gogoi in asai be in hi Manipur buina thu a says in nisakan de beija in BJP MP phabin demand for grant tot kema thu bo say ding hi tin Gogoi to say in an call away Prime Minister Modi umlope na amma Modi to say ding Aheloute Finance Minister Nirmala Sitharaman in asai chile Lok Sabha Speaker Om Birla in Modi foreign visit na chi hidan asai in Prime Minister Masahozong Parliament session umlaya foreign CG tho hidan anata lang in hi Prime Minister Modi in Prime Minister Masaho taimonale demna thul hamsa Parliament a to say na apa po hidan Gogoi in ata lang in hi Kuki nam kangai lu atile PS Hawkip hi KNO President ahina akun aki resign ding ahitin United Kuki National Army UKNA in Janhichun apong do tai UKNA Defense Secretary Minaki Soto pon khanin KNO President PS Hawkip tilbol pha asalo atalang in ahi May Simtum 2023 ni ko a may heiten Thachimit dinga aitiwa numei chapang chule te si changei a mels ta le mihem chuan ngai lawa ai bolova gal e him bol khum ni wa ki pat tu ni changei hin nampin kine pi ta inei o inata sanu pu PS Hawkimin nam khat coding gela ato ding ho hin to a anam mi pite ki bol ho hi ipiti lam dola policy le program hin gonde ham ti a kuki nampin akinga jingla in Gyalolam ta lakida in melma boy pilo in kuki gamle ami pite hu na ding a thi san phalngama asun azana galbol a gilkil dang cha thoa galda ho chu GMFTI buna pathian hello ho ahitin atai top in social media zo sia mo thei in in ahitin UKNA to ponchin asai in ahi chukit le hi chukyu hilo in anuya lamkai ama de a aman thei mi khatlani to aki haul hsing in ato khom pi lamkai dang hello in anop no min KNO letter head mangchan ama personal interest mai le popularity dainan press release anabozing in ahitin UKNA to ponchin asai chule gamlan nam mel maten ala ading dailo na ahung kisem UKNA hi aman cha the police team khan kisem in Indian Army INT phasa khat to akitho in sumang ding agung jing in I ta le gamlan nam adia ki pido lam kai phasa khat zo ama ho police in chan ta weten UKNA thuponjin asai in hi monchum chum a inam ngai lu gulhang insan ham khat in azia cha dal ha a hin khonam pi adia apia mi sir khuzin atolaiza po na be hela pathen hello gam a hi ati thelza numei chapang civil chule students oge in jalending daina a hin kho atoni kho azong galbol angai poi gar akichai tai tresila ka sa azong chu gar kichai hitai atin monchum chama asopi anamite kalemau misin khuzin lung isa alobi a hi PS Hawkip kitipahi kuki lamkai ti ta lo kuki chapa dinga ta san lo hi tinjong UKNA to ponchin asai be in hi Pat Zosin Center for Sokoma UKNA Operation Bolkum din agatim zing in tu chunga songphu kem kisosia humite molla khaw tho na zo se amazi hi UKNA in nam ngai lu nam spray zo se mi chom in akigyalpon Tuni chanin koi manui sinale dauma ading zong agigel pon kuki nang mi pi te zo si hu dingle kuki nam mi te le kuki gam hu khom ding in gamle nam ngai lu zo si to khom jing akidei in tong khom din jong kotlin ta ki hong in hi tin jong UKNA in say
Manipur gamsunga gagut bolho insurgents training piding in gampami foreigner ho Mizoram zot pa in Myanmar gamsung alut zingve gampami Mizoram ho pa a Myanmar lut ho la a US le UK mizong zaw 18 Mizoram Chief Minister Laldo ma in Jan Hijun Mizoram Assembly a asaitai ningkum zun le December la ke ka a Mizoram a foreigner lut jan hi mi sang ni vel hitinga headline amho hi Mizoram malhang phong ta modinga umpove azi chu amho hin gu tima Mizoram pa Myanmar luting lungtup anai zi u hi tin laldoma in asai in hi Myanmar gamsung boina China le US akikum in India government in Boulder area a thil chen phata a vetla zing hi tin jong Mizoram Chief Minister in SAA Tu masang zip ma US Ambassador to India in ahet sa masat na umlova Mizoram takana ahong vilzong chu tilkidang ta khat hitin laldhoma in asay in hi British me Daniel Newe kiti khatzong June nisim somlako 2024 ni hoa lengpui elpona may changto kimatha hidanjong laldhoma in ata lang in hi chule sopi chin mi Mizoram ahong kalzam ho sa na nei ta ave call ding angai cha jinglai a amho umzia dan le thupi hung si thei ho jong Aheloute hi poitin laldhoma in sebe in hi gamgi akiven tup lo zia Mizoram gamsunga security langa buina so pai thei ho le khamna thei ho lo la ai mei thal hung ki pulun ho akhan jing hi velha jingai hi danjong laldhoma in ata lang hi heti khat chu Mizoram le Myanmar gamgi hi kilometer jangala soma saw hi Dunia ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalut chibe